ko ay bagbaga, tilang purpose nga nabiyag ka dito'y lubong, tapno aramidam jay, in plano ni Lord ken ka, nga role mo. Malpas mo dayayan, pumanaw kan dito'y lubong. Mapan kan ti eternity. So nga, ti dapat kuma, nga talaga, nga malipas mo, jay in plano ni Lord. No apay nga plinano na nga createn da ka. Han nga jay nakatnagan. Tada di plano ni Lord, tininag ni Satan. So nga do ti tao dito'y lubong, nga ti pulpilan da, da jay nakatnagan da nga biyag. So ti pulpilan da jay kingdom ni Satan. Antichrist kakasjay. So ngagpasalamat kayo, tanalawagan kayo. So nga, agistan tayo. Iti word of God, tapno adupay malawagan. Antayong ayalaw, nga the word of God, ket mailumeng. Kailangan the word of God, maipublic, maipablaak, may preach. Tapno adupay, ti may salakan. Now, ada tayo ni diyang bang fulfill. Hallelujah. So nga, panunutom jay sarilim, talaga ba nga da jay rule ko, nga nakakreatak kini Lord, ti fulfillak. Ta once nga haan nga da jay, ti fulfillam, ti lipasam, na mismon ti plan of God. No matay ka, no ag-end ka dito'y earth, kat sabali ti paglandingam, sabalin nga purpose niya, ang nga purpose of God. Kat whether we like it or not, mapan tayo nga mapan ni Jai. Kanayon ko ay kararag kini Lord, Lord, open our eyes. Lukatam ti matami, nga saan kami nga tagalubong. Amen. Ipakitam ka na kami ta uray amumi kulak nga rod. Ijay biyag milata kasla kami tagalubong. Di ba amo yung amatay kayon to? Sino to'y hanga kinamoy jay? Ngam apay ti biyag kayo no minsan. Hanta yung ay piprepare. Jay papanan tayo. So no siya kat panunutok tagitin mununan eh. Inmununan ni manong ko, inmununan ni manang ko, ni nanang ko. Ta David na tanatay da dagijay. Ada amin na pananda. One day, sumurot kami tumat. Now, talaga ba nga jay rule ko apo Diyos nga nang create am kanya katliplip pasat. Kasi ijayak nga mariwardan. So ngay bagam jay kabay mo, fulfillam, jay role mo. Pasaray ikararagyo gamin day. Hanga jay balitok nga kanayon te. Ikararagyo mo't kadi. Nga malawagan kayo jay umayto nga future. Tibiyagyo. Ikararagyo jay maawatan nyo na papapanan nyo nga eternity. No siyak to ba no minsan medyo kintayo ka kay jay. No i-meditate ko. Nga one day panawak na ito yung lubong. So, but before that, Lord, lipasak pa'y jay roll ko. At ikararag ko kini Apo Diyos. Tapno jay focus ko, mai-focus amin ni jay. Agbiagak ijay. Anyaman nga blessing ko, material, financial, ijay. Amen. So, nag-ijay di panunutan tayo gamin. Now,
ituloy ko nga message, daytoy panang support tayo ti gospel. Supporting the gospel. Hallelujah. Amen. Amoyo, daytoy ti maysa nga role tayo as a believer. No, adalan tayo ti role tayo as a believer. Nagado. Ang kuang balpas, iti maysa laeng mensahe, wano maysa laeng schedule. So, no mapan tayo jay, dagasan tayo man pa'y, ti Philippians 1, verse 6. Okay. Basaan tayo dito eh. And I am certain that God, who began the work within you, will continue His work until it is finally finished of the day of Christ Jesus Christ. Okay. So, makita yo sino tinang irugi ti good work kada tayo? God. Idinaborn agin tayo, nag-start ti jay ti new beginning ti life tayo. Hanga dinay anak tayo, iti physical. Ti tunay nga nag-start ti life, idinaborn agin ka. Iti sinumrek ni Jesus ken ka nga life. Tay di hanga ba nga na born again, death, tiadaking ka. Patay. Nupay tinatarabay da ka kini Lord, sungahan ka nga natay nga nagos, tapno maborn again ka, but, iti na born again ka, ijay nga nag-start, iti new life. Ijay nga, ninrugi ni Apo Diyos, nga nagaramid ti mayat. Amen. No pwede inaramid na idi, pero ijay nga nagaramid ti Diyos ti mayat. Ket, fulfill na diyay, komplito na diyay, ingana ti aldaw ni Jesus Christ. Amen. So no ni Apo Diyos, no question. Talaga pa ni Apo Diyos siya inrugi na, komplito na. Baga tayo man, ti inrugi ti Diyos, lipasan na. Hallelujah. Ada inrugi na ti individual life tayo. Ada ti inrugi na ti family tayo. Ada ti inrugi na ti business tayo. Datin rugi na ti ministry tayo. Amen. I repeat, adayin rugi na di individual. Adayin rugi na di family. Adayin rugi na di kastam nga agbyag. Adayin rugi na ti church. Katlipasan na da jay, ingana umay ni Jesus. So, one question ay jay kinaya po Diyos. Talaga nga kayat nga lipasan, kayat nga komplituan. Kanayon ko nga ibaga, kanayon ko nga ipakaawat ka na kayo, iti rule mo dito yung earth, iti paplanon da ka na Apo Diyos nga createn. Ada ti papel mo nga akmam. Ada ti rule mo. Day may isa nga rule mo kini Apo Diyos. Nga aramidam for God. Inotyo dehay. Ti may isa nga rule mo for God. Ada aramidam para iti Diyos. Hallelujah. Because na-create ka for His glory. Pakaidayawa na. Amen. So, kailangan nga ti kitaam nga rule mo kat tadjay papaaramid ni Lord. Kaya pakaigloriaan ni Apo Diyos. Dahil ti
Kayat na. And kayat na lang alipasan kada kayo rin. Number 2, nga rule. Ada ti rule mo dito'y earth for other people. Okay? Ada ti rule mo, akem mo, para ti sabali nga tao. Okay. Nya ti rule mo, akem mo, para iti family. Ada ti rule mo, no nangasawa ka, ada ti rule mo kini asawa. Akmam para kini asawam. Istadiin nyo di ay. Hallelujah. Ada akmam para kini asawam. Ada akmam para ti anak mo. Ada akmam para ti sabali nga tao. Nagitat istadiin nyo. Nya nga imot nagiday nga akam. Kalano siya kuma. Tatang, jay akam ko, nayabanak nga rod kini Apo Diyos, create dak ni Lord, nga agbalin gayam nga preacher, balin nga pastor. Tata, da ako ni jay, ar-aramidak na jay nga role ko, para kini Lord. Amen. Aramidak, kapuken niya na, para kanya na, babaen kanya na. Okay. Amen. Ngabdata, may isa madadal ko, ti may isa nga role ko, ket to preach Jesus to others. Hallelujah. Ada role ko kada kayo. Ada akem ko kada kayo. So da jay bagbagak nga lipasak. Di kuna ni Paul nga kuna na di Philippians 1:21 hanggang 23 pakibasa tayo rin. Sa ito mapantay panang support the gospel nga kunak. Basa? For me, living is living for Christ, and dying is living. Dahil tayo, first, for me to live is Christ. Dahil tayo, first, nga purpose ni Lord nga na-create ka. That's your rule. Agbiag ka kini Jesus. Amen. Bagaman na kabay mo, agbiag ka kini Jesus. Ang kaagbiag, itinainlubungan. Palagip ko gayam. Nagijay di vaccine niya. Atrasak lang basit niya kay istorya. Tidamo nga ni Rombardi ay natoy di may isa nga preacher nga no vaccine. Amen? Tatang, adotisin morot, halos amin di church. Pero idadaduma, inopose na dayay. Inopose na, in-encourage na the congregation na nagpabaksin. Now, laban na ita. Itata, kana nga adot comment, DJ YouTube, kada tayo. Tinaduma, approve, tinaduma, kinmontra. So now, talaga ka sa. But my rule is, that's my rule. To protect God's people. Now, sige, ado na gijay problem, ado na gijay magipkipit, ado na gijay sana makatrabaho, ado na gijay naduma-duma, ang makamarket, ang makaiskwila, kalaki ti basol ko. As laki di ko nada, di Pastor Romy gamin, in bagana nga madi, bagana gamin nga anti-Christ. Itata, kasla basol ko. Now, kunak, nukasta ti patakaran nyo, kulto ti kastay. Ti inbaga, trust in His blood.
trust in God. Nga isu nating makakaya nga mangisave kada tayo day COVID. That's my message. Amen? So, laban na tayo. Gano'n ito. Mano, tawon tayo naglabas. Tata, praise the Lord. So, Adane Acosta, nakadwa tayo. Adada bungbong kani Sara tata. Itata, pinayagan ng tiskwilaan. Tadjay, skwilaan ti UB, awanan, inikatdan, ti patakaran, ti vaccination. So, naka face to face. Day being mi nga ni Elisha, nga no vaccine. So, tata, jayin ti laban. Laban na Acosta, kaya nagitir dumapay. So one day, paikatdan pati face mask. So anya ngay nga rod. Sino tinangabak? So we need to stand. Amen. Ngamday na ilawan na pray. Tanag kara-stroke dan. Na Acosta yun, baga na de. So we need to pray for Acosta. We need to pray for our President, Vice President. Tapno ilid dati Pilipinas is a plan of God. To protect Filipino people. And, Shakmat, that's my rule. As a preacher, for us to live is Christ. And to die is gain. Kayo ngay, what is your rule? That's our rule. Amen. Kailangan gamin, matibay tayo. So, di nakauray, tatama lang ti markitan, markitom ti kayat mo. Amen. Ngam na ilalawaan piman ang ti kakadwa. Adan tinapipikal ti imanan. So we need to pray. Bagayo, sorry Lord. Anak tumot nga makatatakder gamin kunay. So ada gamin ti kasjay, reveal this to me. Reveal yourself. Kasjay gamin, i-reveal mo ti gospel. Anda ka pa po pabasulan. Amen, ti bagbagat, nuk makaistan ka kay ni Jesus, He is enough. Amen. So makita yun, nakauray tayo. At dapat ti time tayo ngamin. At dapat ti revival nga umay. So nga kat to amin ay tag-move the gospel. That's the time nga makita tayo di million people in this church. Tiin rugi na, kompleto na. Tinaskan lang, ipiyag tayo di rule tayo. So nga da jay loti tayon, anay ti next? Building. Hay, hallelujah, tapnohan tayo mag-aba-abang. Tapno ada parking area na. Naulawa ang amlay ito eh. Ti 1,000. Santo 3 stories di ay with balkonahi. Ramidan tayo yung gana naglaon ti 1,000. No, dati kasi time na nga pang i-applyak iti life of Christ. This is now the time. Kasday ang ada jay,
Sino ngay man ang nagtrabaho ta? Sino ngay tayo? That's our rule. And then, makita the glory of God. Amen. Okay, verse 22 and 23. Hallelujah. So ngay red yun. The simento. Steel bar. Oh, hallelujah. Bastag may sa tayo. Chay time to pa ni Nimrod kat abuton dati langit. Chay tanto lakit diti 3 stories yan. Tiyan tayo nga kaya. Kat kadwa tayo ni Jesus. Hallelujah. Oh, amen. So, sige, basa. Okay, but if I live, no agbiagak, I can do more fruitful work for Christ. That's the purpose why you are still alive. Amen. Tapno makaramit ka pa iti fruitful work for Christ. Ngamin adwem ti aramidam dito tapno ado reward mo. Ay sus talaga da ito, yagpaypayso da ito. One day mapan ka nga talaga ijay. Sanda ka papasbasulan na awan reward mo. Ha? Because naibasa-basak na kita. Amen. That's your role kumagamin. Hang ka nga bumaknang lang for your own good. Bumaknang ka para ide mission mo kini Lord, para ijay mission mo ti sabali. That's not only for yourself. Amen. Yes, enjoy yung daita because that's the gift of God. But, ang kang patinggay dyan. Adat ti rule mo kini Lord. Karamit ka ti fruitful work. Kini Jesus. Okay. So, I really don't know which is better. Tadi Paul kaya't nante agawid. Amuna gamin nga mayat ni Chay. Pero no apay nga agbiagak, agaramid akpay iti fruitful work for Christ. Disim kanyak. Amen. No apay nga agbiagak pa lang, agaramid akpay iti fruitful work. Ipritsak pa'y na kayo. Agkrusidak pa'y. Hallelujah. Verse 23. I'm torn between two desires. Oh, ada dua nga desire na. Mapispis ang iso na ijay or mapipressure iso na ijay. Mabingbingay de dua nga desire na. Anya ti desire na? I long to go and be with God. Oh, daya ti first. Manmanuti kasi nga tao. Panay amin, aguray. Ti kaaduan. Ti problemado lang ti mapanak ko man. Kaaduan di ay. Pero ni Paul, ang nga problema ti magbaga na. Mayat ijay. Now, ano di may kadwa nga desire na? Okay, mayat na jay, kanyak ko na. Tuloy. But? It is better that I continue to live. O yan. Kapuka na kayo, may mayat. Magtuloy ak ngagbiag. The same kanyak. Hallelujah. At panunotok na Jupre, aday jayan.
Lagtupi man ni Jay, fave of gold. Nga dalan ni Jay. Pero datayo nga nabati, we have a rule. So ngay baka man nakabay mo, dati rule mo. Yan. First is, for Christ and for others. Siyempre, ni Kristo mo't lang amin dahil. Now, about the Philippians 4, verse 15. Ito yan, they supporting the gospel. So nga rin pa ng support the gospel na may baga-baga. Haan mi nga apteran ti kwartayo. Ti bagbagami ditoy, jay role tayo, gampanan tayo. Da kayon tumulang tagsayaat. Adaya ti hangag sayaat ngag obey kini Lord. Amen. Okay. Sige, basa, verse 15. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you to the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Okay, so makita yo. Nya, ti inaramid ti Philippian church. Now, King James, you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving but you only. Ti maysa nga supporter ti gospel nga church, Philippian church and Macedonian church. Amen. Jesus the Good Shepherd Church ngay. Supporter tayo ti gospel. Dahito giving tayo, you need to understand nga ti maysa nga pangararamidan tayo ditoy supporting the gospel. Amen. Kat dahito yung aramidan tayo, agbalin nga kuwara ito'y. Kapti kasada nga ng aramid, sinuportaran na ni Paul, di pangangailangan na panag-preach na. Agpaisungan ni Paul, tinangusar, pero sinuportaran na ni panag-preach na ti gospel. Basahan tayo verse 16. He sent once and again unto my necessity. Yo, so makita yo, ipagkasapula na, at nagipatulod na ba, di ada isuna de Thessalonica. Ti desire na, dito verse 17. Not because, okay, pause. Umuyo kami na isursuro mi dito, tinaduma, sa balit umay kadakwada, kitaan dada kami. Sursuro yun dito, takakunayo nga ikan mi da kayo. Pero ni Paul, ti desire na, han nga jay give you. Hallelujah. Amen. Han nga da jay ti number 1. Tani Paul, kaya na ti agpurliya ti kanana. No, studyin nyo ti ministry na. Kaya na nga rumang ay iti sarili na. Amen. So, hanga na jay ti desire na. And, uri na kami, hanga na jay ti desire na. Oh, hallelujah. Ti desire me, ito'y tuloy. But I desire fruit that may abound to your account. Yan, ito yung kunak. Iti na palabas, ti desirean me, jay fruit. Fruit jay giving you
Nga umadu ko ma. Umadu ti reward you. Umadu ti makasabaan tayo. That's our desire. Amen. My Lord. I-reveal mo dito yung church. So nga na ganyan mag-exhort nga giving. Kitaan nyo, tinapananay. Amen. No, ibaga ka na kayo dugas gastuson may. O dati kasar, dati outreach. Kubas gastos kami, 10,000, ti may isang biyahe back and forth. Pag krudo, ikakan jay dalan. So no namin, sa nga pulak nga nag-out ti 1 month, 100,000. So no, minsan, ha kami makapan. Narigat ko lang kami nga ibaga. Kasla kababain. Awan pagpasahim eh. So nga data, tara aramidat, nuwapan kami jay outreach. Pakanan nyo na kami. Tinmuro da ka maibaga. Pakanan nyo na kami. Amen. Tapno, support tayo amin. Tagpay suuray matwiling kami no awan dagijay giving you han may maaramid. Iban na kita building nga na kita. So kailangan umayo kumakata tayo, let us rise up and build. Let us support the gospel of Jesus Christ. That's our role. Nyati role tayo nga may isa, support the gospel. Pagkablay kabay mo, support. Anang gagunay. Support the gospel. Amen. How to support the gospel? Through giving. Amen. Okay, that's our desire. Kati fruit, iti giving you, umadu iti account you. Awan man ti account you, iti bangko dito'y aday iti heaven ti account you. Ako mo no, da sumangsangpat, may additional ti account you iti heaven. Kailangan na da. Amoy lang, tikas na mga convert iti material thanks through giving. Kita-kitaan nyo, jay ingkasta ni Jesus nga na isoro. Kung ano di baknang, medyo narigat nga sumurot ka ni Jesus. Ilakom jay sa nikwam, itin mo tinapanglaw, katada kinabaknang mo jay heaven. Kasi gam tagi-convert. Okay. Kung na naman di binugbog ti tulisan. Amin nga magastos mo, isublik, no mayak. Amen. Di kayo agurnong iti sa nekwar ito'y lubong aglati, kenda daelan iti buot. Agurnong kayo ti sa nekwayo iti heaven. Daytoy ti kasta ti agurnong iti heaven. Support the gospel. Amen? Okay, last part. Verse 18. I am full, having received of Christus, the things which were sent from you. Okay, kita nyo, I'm full. I'm full. Kuna ni Paul, napnekak wano nasabet amin nga kasapulak. Idi intedyo kene Epaphroditus. Amen. Nga incendio. Amen? Now, dito iti effect na kini Lord. Amen. Ada effect na iti tao, the giving tayo. Nga mada effect na mat kini Lord. Nya effect na
sacrifice, acceptable, well-pleasing to God. Amen. Dayta ti kaya nang aramidan mo't kini Lord. Mabanglo ni Apo Diyos dagitay nga giving tayo. Mabanglo na dehay. Urehan tayo nga pinuuran. Dagiti kontra jay. Apay puuran nyo nga ron. Kung nanday Tagalog, bakit? Susunogin mo ba? Puram kanutap no nabanglo nga yamum kas di old covenant. Ito ngay. Apay pinuuran ni Paul. Haan. Kapapay ngay nga nabanglo. Because it sacrifice tayo, timang pur ijay Holy Ghost. So nga ijay biyagyo, kadwayo ti Holy Ghost nga offer. Hallelujah. Ura ito ba'y tabagim? Ako na ijay bagim, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Apa yung acceptable your body? Because your body is the house of the Holy Ghost. There is a fire inside of you. So nga, nag-work jay Holy Ghost, kan ka, kat i-offer mo jay sarilim na banglo, tada jay fire ti Holy Ghost. As lakat taba, nga i-offer, kanya mo Diyos. Orehang ka nga nakset, iti literal, ngam na puuran ka ti Holy Ghost. The same the giving tayo. Amen? So, that's the reason nga adu iti ibunga na jay giving. Because agbalin nga nabanglo nga yamo. So nga, ulitak manan, na-create ka for a purpose. First nga purpose, ad-rule mo kini Apo Diyos. Nga dapat mo agampanan till you die. And then ad-rule mo ti padam nga tao. So nga di may isa nga rule ko, dito'y to preach Jesus. Amen. Karida tao. May isa nga rule ko, ijay, to encourage them. To pray for them. Hallelujah. Nagijay ti rule ko ti sabali nga tao. Amen. Ta kayo adamat rule yo. So nga likpasan yo. Sakbay nga agawid kayo. Takasla ko na ito, kasla pelikula ti biyag tayo eh. Idi makikreate tayo. Adan di rule tayo ngayon. Katakata ni Apo Diyos. Isulangan ti birukan tayo. Tani Satan dinestroy na diyay. So nga ado ti na-destroy. So nga ado ti hangakin amo ti rule na. So nga isuda ti kumam kampi kin anti-Christ ata. One day, han nga jay rule nga inted ni Lord kadakwada ti inakamda one day. So day ag-suffer ijay hell forever and ever. Ang design ni Lord kadakwada diay. Because iti-createn ni Lord isuda, anangahin baga, createn ka nga para impierno. Createn ka nga para langit. Idinukas jay, unfair ni Apo Diyos. Ngam, itisao ni Apo Diyos kaya't na amin ti tao nga maligtas. Tao tagpili. Ngam na ibabagan, nga dati bang pili, itirong. Basol na detay. Nga basol ni Apo Diyos. Amen. So now, that's our rule. To support the gospel. Hallelujah. Tumakder tayo. Praise God. So nga tatang, Dante step tayo. I encourage you
join us. Itinadya nga mission vision. And I know nga day maki-join so that agresive, so that tikarkaro o saran ni Lord. And one day, mas daw kan tulata, kapay, nga dati rewards nga umay. Litak man ang rewards, ada di kararamid mo pa lang, makita mo nga dagos ti reward. Adamat ti lumabas ti manungal daw, bulan kintawan, sa mo makita di rewards. Kaya ada di rewards, ahan mo makita tata, nga makitam ton, numapan kay dayan ni Apo Diyos. The same ti basol. Ti basol, apag aramid pa lang ti may isa nga tao, mabalinan nga maapit, dadjay punishment or penalty. As kadaanan niya skin sa paira. Apag aramid na bala na tayda nga dagos. Nga madadagit jay tataw mat. Kauray na ramid na tata after a month or years sada ma-receive the punishment no handa nga gripen. Kas kadagit jay dadya old covenant. Kas kadagit jay mamanday manay dadanas kini po. Himinyo kini pilito. Handa nga natay nga dagos. Nisimi nga ng patapok. Itidalan ni David. Years. Santo pinatay ni Solomon. Kaya nadamat ti supapak punishment ti basol sanang tula makita dyan birno. Pero kada tayo nga church, antayo nga dyan negative. Datayo dyan positive. So ano anyaman nga raramidam kat saan mamakita nga dagos that the result maybe 1 month, 1 year sa mo makita. Maybe intuno adakan ton kani Apo Diyos. Pero awan, itiar aramidam nga awan kapapayana. Aming aramidan tayo kani Apo Diyos. Katada itipatag na. Amen. So, be ready itimor pay nga fruitful work nga paaramid ni Lord kadatayo. But be ready for the rewards. Oh my. So let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, tuy kaming tinay nga last days. Amomi nga da kami ti maudud-udi pa nga laldaw. Pero maawatan mi o Diyos nga isumat ka na kaitamaan ti biyag mi. Tapno iti last days agistan kami. Tinay nga rule nga nang creatam ka na kami. Nga isura ito, dapat may nga lipasan. Fulfillan ito na ito yung abiyag. An kami nga na-create for our own good. An kami nga na-create para iti sarili mi. Na-create kami para king ka. Kan para di mission mi dito yung earth. Father, ito yung church. May isa na ito yung raise up mo, ito na ito yung last days to stand. Ito na ito yung gospel
of your Son, Jesus Christ. So that daytoy nga inrugim, mamati kami nga lipasam, kat kompletom di vision, mission na daytoy. E daytoy nga last days, salamat tamawayaan kami pa'y iti mamingsan for this coming revival. To conduct crusades and seminars around the world. So Father, tulungan na kami. Mamang akam karagitoy nga role me to support the gospel of Jesus Christ, your Son. Tulungan na kami, Father, even iti panagpatakder mi ti building a sarili nga haanan nga agabang. I-provide mo dagiti and Christ kaya dagiti tao nga maki-join around the world. Tapno maaramid nga napintas na ito'y for your glory. Father, tawatan me it is spirit of unity to operate in our spirit and our hearts. Tapno maysa kami nga mang-fulfill iti daytoy nga role mimat, iti daytoy nga ministry. Jesus, usaram daytoy nga church, even iti international. So we believe at inrugim, lipasam ingana, nga maabot mi di million souls, nga may usher ti kingdom mo. So we pray these signs, wonders, and miracles nga may display till life may. We pray it is strength and health. We pray the spirit of prosperity to work in our lives, in our businesses. Oh, Father, in Jesus' name, we pray for health in the mighty name of Jesus. Nag-work in the writing of ministry. We pray for healing, deliverance to be displayed in the mighty name of your Son, Jesus Christ. We command and break all the power of unclean spirits, of darkness, sickness, and diseases. Leave this church. We command you all come out. Leave this church. Spirit of poverty, come out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, we pray for a spirit of richness, spirit of prosperity to operate in our spirit, soul, and body, and even our finances and material things. Father God, so thank you nga dagiti ito'y nag-manifest in these last days. Inayon tayo ngay pray di Presidente, di Vice President, kaya Atty. Acosta nga hitipaw ito'y Pilipinas. Father, in the mighty name of Jesus, we pray also for our President, Bongbong Marcos, and Vice President Sara Duterte, and Atty. Acosta. We pray it anointing the Holy Spirit, anointing the leadership, your compassion and love, nag-work kanakwada to love the Filipino people, to guide the Filipino people, to obey you, Father, to obey your plan in this country. Father, thank you for using them tapno ma-destroy the works the enemy and the writing a nation kat umay nga may display they design mo your plan in our country. We pray to revival the gospel na suportaran na nagitoy
And we pray nga tulungan mi suda to decide ijay firm nga decision iti pagayata mo Diyos. Hallelujah, dawatan mi. Surround them with your grace. Protect them against the works of darkness. Dawatan mi, Father God, nga erase mo dagiti tao nga mang support kadakwada kadagiti design mo iti nga nasyon nga Pilipinas. Oh, Father. So thank you kadagito'y amin nga ramidam. Ito'y nga ministry. Kaya dagiti na dumamat nga church nga tunay nga mang believe the gospel. We pray for revival. Now is the time for us to move more iti kingdom mo. Tapno ka sa dublian mi, triplian mi, dagiti aramid mi. Or iti giving mi. Or iti outreach mi. Panag-evangelize. Panagkararag mi. Kat dublian mi, Father God, by the help of your anointing, the Holy Ghost. So I commit this congregation unto you. Thank you. The grace at ang agpo-flow. Thank you nga rumangay dahil sa aming gabanan. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord.